maju kudang mulai bodoh si badi mana terbaik semua pada ngasatani.
Tadi kota dengan basai sana dengan ni rohana dengan ni basana bohi damak bungu malasti roha baru baduk bakeni na bulkon dan lubah kita pasahakun hamale dokta ala huberekani batado hamu molo sole kappe sude akka popana burun di som posro hatta ramotanna doi di luar pas serahani dihamu poparena burukku dapat do berengon purilalahami palitang pagabe tumandat ko sitadoan ari mudo gabe adengat do hamu berek kami mas lunga matsai godang hata pasu-pasu hata gabe-gabe di dalam hamuna sya dongat tumuna sya kulamuna dot namar hirong-hirong di hamu jadi horas to dibaringin tu pahone putang muladan ini nama tua matok paling goman si borok di batat ada nomor tua bahwa soal mahamuri para roh doh akarada naliak nadolo ay dulu matok dulu ngai sana atas batu hata banggabean hata pasu-pasu pipat tua na burkon apomu bormuli malpengadilan saat di surga sama tuotian nunga tabay nakok tulang buru nunga di bekabuar nakok tulang buru namiong pasal sama butuh kabian sama tu perwarasan atok pada nami kaya makudang mula-mula
kodak sahur batua pada umur tu si sudah do kodak sini tu satu hasatan nak kau ala dilihat tu dihitahi pason ima dinalaho pada ima imotokku naung jumono marujung ngonuni imotokku apalah ditikion patorak mas sawatik iya imotokon nunga di calon anggu hatuaun neportibion mana ketupel neportibon ninir untuk meranak ninir merburu marbahu potong si anak marbahu potong si buru satu untuk tuna marnini satu nama rono sama tuna marnini satu nama rono sadari umat toh bahwa pain ada tamu tu ibu tokon son nama menghormati marningot patik itu kata dibek kamu waktu tu sadari on ima ada pangarap foton langsung waktu tu partua nak marpau pusia anak marpau pusia bolu di palulu hamu tu ok sada bangunan tagari ngatok si baru sarung si paretete lah mau paduhus maramuna mangiduh tua mata debata asang dia yuloi saluhuna pangiduata jadi saudari teh amak palbur parkoci besok kami dong baik kamu maju kontak mula-mula ay marapula do nauli marapula do nalinga
pada Pakoi Dodo Kaura Karuna Acara Kurunda Acara Ibasita jadi dicalonkan sama tadi kata masih jadi Pak nanti nyalonin yang antara susun pada dua untuk komponen terkenal tagan paling serunya pada jadi di mana mungkin dapat kalau pun dan dulu kasih pahlawan nama tadi barang tong kait terbaik di pertama yang untuk para itu pasukan asal aku tong sama ni dua atau hal kami nak itu betul 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 rapi betul betul normal nang doa matok sama dua matok
dulu. Pas baru kamu mah di situ tak sampai asal kami kita kalau para dengan kami itu dulu.
ikon mago si Ruki. Nama ngulu ikon mate asa tundinggan tu saya. Daging odo gabe bakke jala ikon do malake. Daging odo gabe bakke jala ikon do malake. Asa sogot bakiti itu hasangapon nai. Asa lumubi di hamuna amanami inanami pinoparni tinata na tahaholongion nauk saur madua naung madua buluang tokenai taruh kami bana tudian masa tokenari totu porak rohata nakke naung gajam umur di lo debata di dua tahun udah kakak kesan-kesan di hamus diaka janatonna di hamu aka pinoparna lalu pas ada rohata kuhut pas ada pun panatapan nih pakir mota saayat sen hatai di mata dipilih itu lu ayat 20 di Banua Kijang do 10 lito kita sianido tapai maima si pangulu kita Tuhan Yesus Kristus. Tusi lau muliau asarat Tuhan Yesus au. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahon telah keluar dohot lah hobomat olat nion rodi saling ngililingan. Amin.
ngani ulam dia calon mau jalan namayu tutu surgo. Ngani ulam dihadon maun jalan namayu Ale samanda boru siagian gelar oppu palau boru siatano do parmulane dagingmu ikomulaki gabetano alai Tuhan debata nama noppaho doho Tuhan Yesus Kristus nama kokok jalan apaluahoko sia dosa doho todi parbadia nama joho Tuhan ngoluan nasorasura ima mangaramoti orbuk ni bakem paimaro ari parpudi amen. Ambil aja. Haleluya, haleluya. Dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran ni todi parbadiama nama dongani hamusa luhutna sadarion rodi saliling nililingna amen. Redi meda Tuhan sonangani, Tuhan sonangani, Tuhan sonangani.